mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru itari nziza mu maso cyangwa mu matwi y'abanyarwanda ndetse n'undi muntu cyangwa ikiremwamuntu kigira umutima wa kimuntu. Yes, inkuru ibabaje rero dufite aka kanya ni inkuru y'impanuka ikomeye ibereye hano mu misozi ya Rulindo, aho ikamyo cyangwa aho imodoka cyangwa bisi ya international ya company itwara abantu cyangwa agence itwara abantu international. Iyo bisi muri ziriya bisi nini yamananutse umusozi, iriya misozi y'Rulindo murayibona, iriya misozi murayibona yamananutse umusozi igwa mu manga, umusozi muremure uhanamye cyane. Abantu benshi bahasiga ubuzima, benshi mu bagenzi bahasize ubuzima, abandi barokotse basigaye abandi barokotse basigaye ari indembe, bakomeretse bikabije. Sinzi niba bari bubeho nkuko muri video muri kubibona. Umusozi ukoresha murabibona, ibyuma by'imodoka byagiye bisigara, byiriya bisi byagiye bisigara mu misozi, ndetse n'abantu bagenda bavamo bapfa. Iriya ni imirambo murimo murabona y'abantu bitabye Imana bazize iyi mpanuka. Tukibaza tuti Imana, bantu mukiriho mujye mushima Imana kuba Imana yabatije ubuzima. Muntu ukiriho shima Imana kuba igutije ubuzima, ntacyo watanze ntacyo urusha abandi, si uko uri intungane. Mana nta kundi nyine turagushima kuba idutije ubuzima, kandi impano y'ubuzima udutiye tuyikoreshe uko igomba gukoreshwa, kuko ntabwo tuzi umunsi n'isaha natwe uzaba wadutwara umunsi tuzagenda. Yes, ntabwo byoroshye rero tujye twibuka gushima Imana, twirinde kuyibabaza, dore ko badutije ubuzima. Nk'ubu nk'abantu bitabye Imana rwose nabo ntacyo batanze, ntabwo ari uko ari abanyabyaha kuturusha. Nta kundi gusa twabwira ngo iruko ridashira, kandi twihanganishije n'imiryango y'ababuze ababo muri iriya mpanuka, tubabwira ngo mukomere. Nk'uko twabivugaga nyine, hafi y'ahazwi nko ku Kirenge mu murenge wa Rusiga mu karere ka Rulindo habereye impanuka ya bisi. Iyo bisi ni bisi ya agence nk'uko twabivuze ya company international itwara abantu. Yes, iyi bisi rero yarenze umuhanda igwa mu kabande ihitana abantu. Akabande karekare, ni umusozi muremure cyane, navuga akabande kajyana akabande, ni umusozi muremure uko mubibona muri video. Yarenze umuhanda imananuka umusozi muremure cyane, igwa mu kabande ihitana abantu, abandi bakomereka bikomeye. Iyo mpanuka y'imodoka ya bisi international ibaye mu masaha y'igicamunsi cyo kuwa kabiri tariki ya 11 Gashyantare 2025, ikaba yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Musanze. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yemeje amakuru y'impanuka, avuga ko bakiri mu bikorwa by'ubutabazi no kumenya umubare nyawo wabo bahitanye. Siko bimeze rero, tubabwira ngo baruhukire mu mahoro, kandi Imana ibatuza heza, twihanganisha n'imiryango y'ababuze ababo.